Ibu Hamidah. Dari keluarga Ro'ub, Bapak Baihaqi, Bapak Semo, Ibu Sairi, Ibu Jasmina, Ibu Sarifah. Dari keluarga Sudirman. Dari keluarga Sulaiman Fit, Bapak Musrif, Bapak Sanirun, Ibu Jumiati, Ibu Asria, Bapak Musdin, Bapak Salim, Ibu Aini, Ibu Salama, Bapak Surani, Ibu Surani. Dari keluarga Solihin, Bapak Hafil, Bapak Maun, Bapak Taslim, Bapak Kasno, Bapak Abidin, Ibu Kursiatun, Ibu Kadarwati, Ibu Khomsia, Ibu Ruqayyah, Ibu Khadijah. Dari keluarga Rozikin, Bapak Ali, Ibu Sumaya, Ibu Saneti, Ibu Aminah, Bapak Salim, Bapak Siamun, Bapak Mansur, Bapak Adnan, Ibu Sanatun. Dari keluarga Muhid Hana, Syahri, Ridwan, Muniro, Musliha, Sayuni, Butim, Serapil, Sukinder, Karima, Mbak Tulanang, Wetok, Pak Arba'in. Dari keluarga Bu Sanawi, Pak Nur Hasan, Bu Isa, Rambusin, Tuniman atau Rohani. Dari keluarga Bu Ana, Mak Sauda, Bu Hawiyah, Bapak Kasimo, Yai Baidawi, Rohbini, Mbah Tama, Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dari keluarga Haji Darman, Mak Pira. Dari keluarga Muhajir, Bapak Isyono, Markasim, Misnaya, Musita, Ahmari, Karim, Ahmad Sarah. Dari keluarga Mas Duki, Bapak Ahmad Sarah, Bapak Isyono, Ibu Sarah, Ibu Aisyah, Mak Suryam. Dari keluarga Bapak Ansori, Bapak Abdul Jalil, Bapak Ahmad Dirjan, Bapak Haji Manan, Bapak Bakar, Ibu Musrifah, Ibu Tufa, Ibu Kasanah, Ibu Hani'ah, Fathur Raji, Bu Sarah. Dari keluarga Ustaz Holili, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Abdul Malik, Bu Rokmini, Pak Anas, Bu Hamami. Dari keluarga Ibu Rohaya, Bu Surkani, Bu Situn, Yek Muhdor, Pak Tihalil, Pak Sarbini. Dari keluarga Musim, Bapak Mishal, Bapak Abdul Halim, Yai Misdin, Yai Sulam, Yai Suhar, Haji Abdul Karim, Nyai Haji Abdul Karim, Nyai Jamilah, Haji Husaini, Rojulin, Nyai Tuma. Dari keluarga Horiri, Bapak Sudar, Yai Suhram, Bu Sayuti, Yai Pun, Bu Markama, Mbah Bukhari, Mbah Sariem, Kak Jumarwan, Manesi, Abdul Malik. Dari keluarga Robert, Ahmad Bahri, Hajjah Hanifah, Haji Musrif, Aisyatun, Haji Abdul Aziz, Hajjah Maryam, Haji Abdul Hamid, Haji Salam, Haji Salim, Haji Umar, Dul Hasim, Marwiyah, Aba Agil. Dari keluarga Haji Syukur, Haji Rofi'i, Syama, Fakih, Aisyah, Tamimah, Romla, Muhtarim, Haji Fatihah, Faroha, Haji Nur Hasan, Haji Safi'ah, Wafur, Humayyah, Hafid, Dahlan, Hariroh, Haji Wafur. Dari keluarga Khotijah, Bapak Baihaqi, Bapak Marjuki, Pak Abu, Pak Saumar, Pak Ahmad, Bu Manisa, Bu Muntama, Bu Mani'a, Bu Saumar, Pak Kohar. Dari keluarga Rodul, Ali Usman, Ibu Afia, Ibu Asia, Bu Tama, Pak Jamal. Dari keluarga Saiful Sukarsi, Tayyib, Di Umang, Mahfud, Muhlis. Dari keluarga Solehudri, Bapak Jupri, Hurin Ain, Siti Aminah, Sahur, Samina. Dari keluarga Sa'roni, Haji Samsul Arifin, Mbah Hasan, Mbah Samina, Haji Sarbini, Ibu Suna. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga Khodi Rojulin, Ibu Jamila, Yai Mas Jayadi, Nyai Siti Roma, Haji Husaini, Bapak Soleh, Yai Mat, Bu Sana, Yadi, Yai Husain, Mbah Nasliha. Dari keluarga Suci, Pak Asmuni, Pak Fakih, Ibu Aisyah, Ibu Asma, Ibu Tamimah, Bu Juknung, Mbah Hamid. Dari keluarga
Amin, Haji Samsul Arifin, Haji Hasan, Abdul Razak Zainullah, Ahyat Kum Sa'diyah, Lili Hamidiyah, Hamidah, Bu Jalil, Halimah. Dari keluarga Ihsan, Pak Fakih, Ibu Aisyah, Muntamimah, Muhtarim, Ibu Karlin, Haji Irsad, Haji Rafiq, Ibu Siama, Bapak Sarnam, Muhammad Samsul Taufik. Dari keluarga Salim, Bapak Zaini, Ibu Umiyati, Bapak Kamari, Bapak Samsudin, Ibu Tuma, Bu Tuya, Bu Soh, Bapak Baihaki. Dari keluarga Aminah, Bapak Solihan, Ibu Bersia, Pak Saniban. Dari keluarga Ustadz Syamlawi, Kanimin, Narisen, Surati, Nawiyah, Lutfiyah, Yai Zaman, Pak Luhri, Mbok Puna, Mbok Maryama. Dari keluarga Sanadra, Bapak Solihan, Ibu Bersia, Ibu Susila, Ibu Jumiati, Ibu Saniban. Dari keluarga Jainuri, Ibu Farihatun, Mbak Dahlan, Mbak Adam, Mbak Tanipa, Mbak Komar Jarimin, Mbak Katia. Dari keluarga Sapia, Pak Narisen, Pak Mukri, Pak Haso, Bu Maisura, Bu Nawiyah, Pak Yusuf, Bu Riyama, Jamila, Ibu Syariah. Dari keluarga Nurholis, Farihatun, Dahlan, Hikam, Ahmad. Dari keluarga Muhammad Khotib, Surati, Maroti, Yaisuri, Bu Hopi, Bu Asti, Irfan. Dari keluarga Ustadz Abdul Hayy, Haji Holil, Bapak Mukri, Bu Asti, Haji Hafid, Haji Fatimah, Aisyah, Muyas, Jamila, Bu Sari, Bapak Abdul Hafiz. Dari keluarga Mai, Bapak Baki, Bapak Sanuran, Ma'rus. Dari keluarga Ibu Manisa, Sofia, Bapak Abdul Jalil, Khalifatul Rizkia, Ibu Marika. Dari keluarga Sofia Sayuri, Soalatu, Sufyan, Sami, Mayu, Fatimah, Ustadz Hashim, Ustadz Soleh. Dari keluarga Yakisan, Bapak Nihai, Ibu Su'am, Bu Sintan, Ibu Mus, seperti Muhammad Zaid, Ibu Al-Farhan, Syamsul Arifin, Ibu Nisa, Ibu Tofia, Ibu Cici Marika. Dari Ahmad Ali, Bapak Maksum, Bapak Yasir, Bapak Ihsan, Bapak Mitro, Bapak Lumijan, Bapak Hamid, Bapak Ihsan Mojokerto, Saudara Didi Afandi, Ibu Tumini, Ibu Rumina, Ibu Sari, Ibu Tasiem, Ibu Saenah. Dari keluarga Sukron, Haji Muslih, Haji Bahruddin, Bapak Syafiq, Ibu Aliyah, Ibu Asfiyatin, Muhammad. Keluarga Hajah Atikah Tampung, Haji Khalil, Pak Muyas, Hajah Aisyah, Hajah Haji Hafid, Hajah Fatimah, Haji Ali Husni, Haji Ahmad, Ibu Maryam, Haji Sirot, Ibu Bapak Khalili Genengwaru, Haji Abdus Salam, Nyai Musliha, Nyai Sanusi, Ahmad Bahri, Haji Musrib. Dari keluarga Genengwaru, Ibu Hermin, Mbak Waninti, Bu Husnaini, Ilham Hadi, Ganet Wahyudi, Pak Bahri, Bu Asma. Dari keluarga Basori Genengwaru, Haji Nawawi, Lili Zubaidah Marsai. Dari keluarga Khalid Talang, Fakih. Dari keluarga Lutfi Genengwaru, Ibu Supiati, Haji Musrib, Mbok Satun, Mbah Aminah, Mbah Hayi, Haji Lili, Haji Kasyama, Kasyani, Su Atikah, Mbok Sumarni. Dari keluarga Haji Faisal Lugowo, Haji Rosat, Haji Abdul Latif, Haji Nur Yasin, Fatluha, Haji Hafid, Hanafi, Hayatin, Harisun, Amin Ma'ruf. Dari keluarga Khairul Anam Guyangan, Haji Syamsul Arifin, Haji Sarbini, Haji Mukmin Surabaya, Haji Darsih Surabaya, Ibu Saropa Surabaya, Mbah Suna, Siti Hasanah.
Ibu Mas'ah Buyut Hasan Buyut Aminah dari keluarga Nizar Slamrit. Bapak Fadli Bu Yuma Hatima Kamila dari keluarga Samsul Huda Pesanggerahan. Muhammad Dahlan Asfiah Bu Tama Haji Irsad Ruhama Salama dari keluarga Haji Abdul Qadir Hufron. Haji Abdul Syukur Hajjah Komariah Haji Ufron. Muhammad Asyik Ruqayyah Haji Zayadi Hajjah Fatihah Hajjah Maftuhah Hajjah Qibtiyah dari keluarga Usman Siar. Abdurrahman Duki Musamma dari keluarga Rohim Siar. Bapak Suni Rum Latif Bapak Tayyib Bapak Ibrahim Sohib dari keluarga Khairul Guyangan. Mahdub Dofir Muawana Bapak Mini Arifi Boknab Sayuti Suhram Asia Musrifah dari keluarga Haji Muhdor Guyangan. Bapak Tarmun Bulasma Haji Ahmad Taufik Arba'ina Muhammad Khairon dari keluarga Ahmad Suudi Genengwaru. Abdul Qahir Haji Mansur Mbah Maimana Haji Mukhtar Mbah Humayyah dari keluarga Bapak Munib Pajaran. Indah Kartiningsih binti Karsimin. Hajjah Mutmainnah binti Hadi Sudaryo Karsimin bin Dullah. Bambang Triyono bin Karsimin. Supriyanto bin Karsimin. Haji Syamsul Arifin bin Haji Hasan. Hamida binti Imam. Sutrisno Hadi bin Pramu Atmojo. Sri Mintarni binti Karsorjo. Haji Muhammad Nuryadi bin Muhammad Syahlan. Hajjah Siti Aminah binti Haji Abdul Kahar dari keluarga Manan Bajaran. Haji Ahmad Maryam Kholik Saadah Mbok Mahlan dari keluarga Hajjah Umi Kulsum. Bapak Fakih Siti Aisyah Haji Usman Mutmainnah Haji Irsyad Hilahumul Fatihah. Pak Can itu alhamdulillah ini kebagian kita selesai. Kaki bos lepas ada bila nak balik lah. Ayo pindah. Gimana? Pindah. Begini ya. Kipas LC nang kono jenar buat go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu minal ayatina innahu huwas sami'un basir. Assalatu wassalam ala akramin nabiyil wa asyrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atlu bil ilmi minal mahdi ilal lahdi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami ta'limi al-mukarram Kiai Haji Muslim Ikram dari Kengi, Syekh Kedua Kiai Haji Muhibullah dari Pajaran, yang ketiga Kiai Haji Badrus Sofi dari Rembang, yang keempat Kiai Haji Akib bin Masyhud dari Pajaran, dan yang kami hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta aparaturnya, yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan remas Masjid As-Solah Kangkungan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah,
Alhamdulillah kita dapat bermujalasah dalam acara hall yang bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi efektivitas dan rangkaian acara ini kami kemas sebagai berikut. Acara yang pertama Al-Banjari Jam'iyah Raudhatul Wildan yang tadi sudah dibacakan. Acara yang kedua pembacaan arwah yang dibacakan Ustadz Ilham Akbar SK. Susunan acara yang ketiga pembacaan surat Yasin dan tahlil yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Yasin dari Sidogiri. Susunan acara yang keempat sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panitia atau keluarga. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Siar. Susunan acara yang kelima Qiraatul Quran yang akan disampaikan Ustadz Asep dari Sidogiri. Susunan acara yang keenam Mau'idotul Husna. Yang pertama akan disampaikan Kiai Haji Muslim Ikrom dari Kengi, Kiai Haji Muhibullah dari Pajaran, Kiai Haji Badrus Sofi dari Rembang. Yang keempat Kiai Haji Akib bin Masyud dari Pajaran. Yang ketujuh atau acara yang terakhir penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mukhtar Syirot. Untuk mempersingkat waktu, kita sudah menginjak pada acara yang ketiga. Kali ini pembacaan surat Yasin dan tahlil yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Yasin dari Sidogiri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngalih. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala marhum wujuh Ahmad ala wujuh Bashar ala wujuh Bana ala Haji Hafid ala Haji Husni ala marhum Haji Masud ala Haji Amin Khalili wa li jami' ahli al-qubur min al-muslimin ya nasadin syahada salihin wa ila hadratina ma kanu masyarik al-ardina magharib bi bariya bariha wa husul Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu bi sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد عقل الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأنظار فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وإن جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إن في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أنبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يوسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مفضلون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر قوله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا ونموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islami was sihhah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Haji Munai Ahmad. Yang kami hormati para asatid dan tak lupa Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, segenap tokoh masyarakat dan segenap undangan yang hadir pada pagi hari ini, dan tak lupa kepada seluruh panitia, terutama Remas Masjid As-Solah Kangkungan yang telah sukses melaksanakan acara Isra Mi'raj plus haul Pujuk Ahmad dan Pujuk Basar serta Pujuk Bona. Walaupun sebetulnya Tojun takok beda polisi mareneko. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Sebetulnya saya bukan panitianya, karena panitianya bingung, masih demam panggung. Terpaksa saya yang maju. Mungkin tahun depan insya Allah siap panitia dengodean untuk tampil ke depan. Kami tidak banyak yang sampaikan, cuman ucapan terima kasih terhadap seluruh masyarakat Kangkungan atau di luar Kangkungan yang telah menyumbangkan pikiran, dana, tenaga, dan lain-lainnya. Kami juga telah banyak menerima kritikan. Ada sebagian orang pintar yang mengkritik panitia waktu rapat, kenapa rapat yang tua-tua kok tidak diundang. Ini saya jawab langsung sekarang. Mungkin jawabannya adalah karena hall yang ke-6 ini sudah berjalan lancar berkat bimbingan dari yang tua-tua, sehingga kami memutuskan serahkan ke Remas yang muda-muda ini. Mohon maaf bukan tidak menghormati yang tua-tua, karena ini sudah berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua lagi ada kritikan, saya jawab juga, kenapa Isra kok tidak diadakan, kok mementingkan hall. Isra-nya tetap diadakan, malamnya itu diadakan khataman memperingati Isra Mi'raj. Dan saya langsung ke panitia suruh ditulis di banner ini yang nomor 1 ditulis judul memperingati Isra Mi'raj dan hallnya mengikuti di belakang. Mungkin ini yang bisa saya jawab atau bisa sampaikan atas nama panitia. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Siar, Bapak Abdullah. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad.
tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sinten kula hormaten sedaya para habaib, sinten kula hormaten Yai Muhtar, Yai Munai, dan sedaya para guru, dan kula tak ngurangin rasa hormat, dan kula tak bisa nyebut satu persatu. Sinten kula hormaten segenap jajaran panitia, sinten kula hormaten sedaya para undangan, juga tak ngurangin rasa hormat dak sedaya para rabu muslimin muslimat seampun pada kata tepat. Alhamdulillah, pertama-tama dan kula mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kema tepat langkung mangken kula sareng panjenengan bisa mengikuti acara hall plus aneka acara sebeda ning Kampung Timur Leka. Salawat dan salam kami haturkan kepada beliau Nabi Muhammad besar sallallahu alaihi wasallam. Sakapeng telok dan kula mengucapkan banyak terima kasih atas rabuna para panjenengan saja. Para bapak dan para ibu sekalian kula hormaten, pertama-tama dan kula mengucapkan banyak terima kasih dak sedaya panitia seampun mensukseskan acara hall neka, dan kula atas nama pemerintahan desa dan kula mengucapkan banyak terima kasih. Karena Bapak Ibu dan kula pernah ketamuan dari warga, ada yang tanya ke meladi neka dan kula mohon acara hall neka dipertahankan, karena sebagian warga berdese entar coba dan kula kenapa dan mengapa acara hall selalu hall yang selalu diadakan, karena Isra Mi'raj tidak diadakan. Kula sempat terkejut Pak, tapi kan kula jawab panitia hall sebenarnya kampungan, panitia hall sebenarnya kawasan siap aneka lebih cerdas ketimbang kula sareng udan. Kenapa? Karena acara hall aneka disarankan sareng Isra Mi'raj alhamdulillah terlaksana dengan baik. Meladineka dan kula mengucapkan banyak terima kasih dari segenap panitia, karena panitia yang terpilih oleh Remas sebenarnya punika sangat cerdas daripada kita ini. Maka dari mereka dan kula mengucapkan banyak terima kasih dari segenap Remas sebenarnya bagi sebenarnya kerajaan dan mereka, karena mendaki acara mereka tepak Isra Mi'raj. Meladineka Bapak Ibu empian mak pola berdasi adum bosen tentang acara hall mereka, panitia lebih cerdas ketimbang orang sing ngritik semacam mereka. Karena yang siar kemarin Pak Kolonggun tepak minggu mereka dikarena kesarengan toh, maka diajukan minggu kemarin nggih tepak aneka acara hall plus Isra Mi'raj sebenarnya kawasan Dangdang sareng Kampung mereka. Meladinkan dan kula atas nama pemerintah desa sekali lagi dan kula mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari panitia juga warga seampun bantu acara nikah, dan kula mengucapkan banyak terima kasih. Kita cukup gitu kula mana bidu kurang lebih dan kula atas nama pemerintah desa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Siak, Bapak Abdullah, pada acara pagi hari ini. Kepada beliau kami aturkan banyak terima kasih. Sekarang kita menginjak susunan acara yang kelima, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran dan yang akan dibawakan oleh Ustadz Asep dari Sidowi
Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah lantunan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah yang begitu menggugah jiwa. Semoga kita mendapatkan pahala, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada kalian kami ucapkan terima kasih.
Berhubung kiainya belum datang untuk mengisi kekosongan waktu diisi oleh teman-teman Banjari Raudhatul Buldan. Kepada teman-teman Banjari Raudhatul Buldan, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki pakil nih Mas. Paling legend tiga dia maka saya sempat ah legend